Oke. Oke, jadi pengkuro. Pengkuro no perkembangan toko tibay no. Oke. Mokot sokot. YouTube, oke YouTube deh. Kantay siyo papabanaritit panambara santik kesuabon dabay no hey. Oke na dik eh. Oke. Puji Tuhan tuh haran pakasariot. Ait aralandet mengimbulai tit kaisi sandati nga hali piad harohot kondorong takuri nga okoni ko kantob gapyo. Sakirod ako pya milom haropot ada suab bagi. Kesera napod oray tanda ti anumbur nga doho no pasuang ginaw nga napay ko pagulong mimbulay nga numburikur. Okon piya ko ay aubas, okon piya ko koilo dat may pamalih nga dam kailam may pamalih bo. Ay susah may pamalih nga oray tan no panumbur nga ilo na mimbulay numburikur. Empat empat digit nga gumuigar hari korekat apat onom pirong airi. Om itino po kamon da numbur nga pengkuro mokot sokot po ka. Pwede simbayan mokot sokot ay ade. YouTube oke lah. Nagi kadaw podokot to. Tay ko na painsam mo ko itit omoyon dot tadaw kinasusuon. Iti tadaw kinasusuon dati nga inopohit popokito nga numburi. Isaydo ko nasusudi tadaw di bay no podom turu tulan ko iso. Haro podom turu tulan ko iso. Sekira na pod mila ko sumuang YouTube om. Mumbal mo isuang YouTube yadit oke YouTube lah. Suaw channel gitu. Iti tadaw kinasusuon nga numburi ka. Nununo pa nga numbur bo. Karita dati nga numbur. Nunuhan numbur karita. SS tay ko SE. Anaman-amanam numburi. Jarum numbur 21, 22. Ipamagalak. Ipanggalak. Busto numburi nga nuno po nga miya galidit nakagasanto ko na ti kamoy na numbur. Ginumutanak numburi pangintab Om santab na pati bil miyagang ko ilo bayaran no waig lotirik telepon numbur telepon numburi nga ginumu to kod ait kasuabon da bay no pero ginumu dati numbur nga numbur to kano pati kamoy no padi tampinay nga ait ino padadi ginawo kuhom ginawo da kod oray tanan numbur nga okonda ko hilo ko piyo numburi kurat ko ngayon. Tu ainsanan no ko gumuan bahkan mungkin ainsanan ni taroy tanda ti dot iti pamagunan nga numburi nga ginumutusin da kayo numburi haraho 1,000-an 2,000 sariyong no pakago sampapas no gyadihit talib ko sariyong no rin din no lihuan ko no kani ko sampapas
timpu dati det miampaid isuangget kaisisan kasuabon numburi pukul nuno, gisem pukul nuno. Komun po nga, tokon na milad mogidu mantad iti numbur. Aduya det mantad ka ko milom mogidu mantad iti numburom irinut kakuaan det naidi pawayaay det iti napondot pangisisaan da sumano nga montok da kayo hit ay sa anumbur bilangan daw iyot ti ka. Adi sumokot kasari ki, kundi ka sumokot a numbur ay numbur sumokot po. Ke nga iso no pahit arahyan no kudot mangimbulay kasuabon da bayno, nga iti kamoyon dot umur dati. Numbur iti umur, pira da kod umur a timpo bayno. Tahun 2022 doho na pod ay umur nga hapodom 2. Hapod dadim 2 hoy. Aya, miloh na padadid sitopon pala numbur, uhangkuy. Nga iti napodit kalahingon nam mila sitopon ki mila pondorongan. Mila no pe a pondorongan kanto itit umur nga mamanaw iti kalahingon. Ay, pira da kod umur dadan do? Antakan no podi tanganak to ko, nga orohian to kod iti no pot katuohon kalahingon dati nga aruhay rumikot, kamun kuno po nga iti sumukod. Iya di hidahod a purimanan, antakan dit koriko pamilya dit kapupuhula, koriko tadi dit ongo hapodom 5 taon, hapodom 6, nga ginawo korohian kuno pada nga Jisawi 61. Oh, lebih na setengah abad. Korohian kuno pada nga sikapo ku koriko ti di 20-an. Mano kud aruhay da koriko ti 21 tu iri na kagay komon da tulun dat bebas. Kamoy na did tergolong git usia kono ka di bawah tanggungan ibu bapak ka. Iri dahit manud sikapo oriko ti 21 tahun. Hingga na gidi. Korikot tadi 21 tahun, madha dadid numay ki umur. Akon pandalo artis-artis ki, nga papisiar-siaran dat numay ka umurit artis nga isay artis Sumanda ti ito. Artis Luta Gambar, contoh lagi kapagalan. Luta Gambar kini 25 ka. Ya di no, numay na ka umur. Endro Talud kini 30. Ino padahi kaginawaan ta ko nga ada numay kila numbur ila taon dati iti katuohon kalahingon nga irida kasari. Iho nga iyo di iri hidahot ay mila na padam iyo di boh. Manuh na pawago kasari kareta karikot 5 taon trade in kago. Wagu no po. Osanong ngadadid iti tinan dati orikotot umur 30 tahun iduo no lomato ngano ganti ay. Osanong ngadadid ti di. Ilon nipon mito-mito mo lahodi kodongon no patilom kapatanem mo tilo. Osanong ngadadid ti di. Pira da ka hudat umur ay korohian do orikot. Piro rikoton. Hatus mano ko hatus sa taon da rikot. Tay ko 2 na hatus sa taon. Tay ko miagalidit
tulun di nakatalib, 969 bobos molohing gi. Kuno pa nakailam piro hadhatid karahian orikot ket umur nga tarimon no pati tahak ko minamangun. Sekiranya pod, iya na pon day libitom parikoton tiad 80 ka kinarahinganom, ay tarimon na pala lagi. Nga haroy do gyahit karahian datid piro no umuro orikot. Nga akon hindo ko orikot ti umuri di matay di moy kiros. Sekiranya pod iyo kayo hit bobos sa malahing ket iti makinangodan da pira taon harak orikot 100 ka. Ipagilitan dati harak orikot 100 taon dadended ipaingintong. Tay ko 100 hopod taon, tay kasiam na hopod. Ngon na pa uhoto, harohi ot okitoh kudot it ngon uhoto imololohi ngo ngai. Orikot nendo hit hari hari jadi ita daw kinasusuan man nendo ramayo. Uhotan nendo molohing. Nunu pada diad iman-imanan da paimpasi ka dumoy uhot. Nunu simbar napasana ko na di paimpasi ka. Harima ko ipapalapok ko piyo. Nunu pa dia det ay nunu diad iman-imanan dat paimpasid giso iti umur timpuden no ka. Mandada ko matay ka. Piro-piro simbaril itong Pinay papakitoh det kada to kono kada to kono pangiman-iman da itinopot taon dati nga korikot 200, korikot 200. Tu aduyaan ako ilang malahing dati lo nga kaboro hari timpo-timpo iya deh kaborosot ay sonong lagi matay ka. Mangudi pono kuno da kayo ka. Ya di mari. Kada borosod ilot molahing na nga iyati piad it o nga hapakan o ngumulok haratimpu dati det ay oinggorit tadi kapiyati kaposiyon ka uhang kuno gid apatay ka. Jadi tong Pinay iso no padi kagut ay karait soy ra det oritan to kalau numbur nga iti umur dati, iti taon. Noroitan di kitab det piro. Nya gali dipopotong nga biti popotong nga biti pelajaran da baen hoy. Isuang ke Mazmur siam no hopod. Okoro diti kitab babaen no. Nakaborosot umur patulun nga turu na hopod taon. So kirad aga-agaras korikoti 8 na hopod taon. Ino pa'y kaymayaan nga kainggaritan. Ngay dia tundudan no Mazmur. Mazmur 90 ayat 10. Timpu no padahay paimpasi nga turu na hopod taon. Sakirad agaras 8 na hopod taon. Kaandasan na po nga kainggaritan tu katalibot kaindalanan no pa daw nga araraw iyahay no pando nga tumagak melayang lenyap. Wah. Toh ko. Gumu pamadi somok to kono tigi. Kagumuan no po nga 60 ako na yoho, 54, 63, 80.
Donuai Pansai 70 no record no record naman, eh, ay dingon intobo ilo sekiranya pamiagal ko ikaw mulakan haronon do girahat to mulai nga, ngoyenen do ditambalut intobo iso, duo, kada may intobod gumumu ano dingon intobo ilo umurin lad norikot hari madi norikot no gi, nga kuat kondo bo, nonuan det ay kinarahingan det isa kaago harapan agarasa pom korek ati walu no hopod, katalib no pa walu no hopod. Duoh mo ti di pamusarahan to ko. Sama adah det onuan ka kinarahingan det ay kasiwatan det tumagwang ka pelayanan, toy ko haroh pohit papatut no pombanganon isuang ka posyon. Iya di no matiri, haroh hiit, pakinarahingan paizinan ni sila matay ka no kuro. Haro pohot ay rencana da kinarahingan kumadaw, haro kan tohot ay tugas set pawayaan da kinarahingan disio kah. Nga isua nga kantakan ti tiso kago, poy sio hoy, ruan pe sumakit nga, ulum nakuro lo, kah. Duya idit haro pohot oporlut uruson, haro pohit apatut tot uruson boleh jadi it pakiampunan disio kuma kinarahingan, onuan pakinarahingan da timpu kah. Ay mati aylan, hari pengalaman dit ongomositarut ay may panambayang iti tulun sumakit. Piro-piro linaid sumakit, rumikot na may sambayang, mungkin dat minamuhon na pangurapan, sayrad asambayangan, haluh nagi. Irinad iti napakanta-kanta ko ting haraduo. Ko tilambus to ko dat iswang ko posyon, mantad ko ay gunoon ta ko pakinarahingan iswang pelayanan, haro pa'y tugas datid itsuhuan da kinarahingan, nga haro ni kimadi kaantakan dat andadon ko pakinarahingan, onuan ko pakinarahingan dat ay tempoh pertobatan. Di aylanom hinggoh tokot tigi, iho nga aku koy lamhinggoh ko hirih nangkod it onuan da peluang go bertobat, toy ko it haro pohit panuhuan da kinarahingan dat, iya na pohom, ditugas no ti ka. Padi opo na Swiss ajaib no to haro pohit tomodon ka. To nunu nangkut korikot kono polo turu no hopod nunui haro do hilo. Ilo no po tanganak kasususuh, korikot sambulan nunui haro dilo, daruman, daruman. Korikot tot paingka umur daruman. Gisom mo pod onom mo taon piro darum. Jadi korikot to pod onom nga nunui haro hilod onom mo taon, piro-piro darum. Piro-piro darum mentok dilo, mantad do onom, gisom mo hapodom duo nunui haro dilo sumikul. Tahun 1, tahun 2. Hilo nandod okito nad mimbulay nando tit ikamoy na malayod potensi di tanganak. Okito nunuri. Haro hikoy lotyo ti, hari koy lotyo ti, imangku iharag-arag nga okito no. Jadi tutun-tutunanad it umur hiri, kuno kailom otopot kapio nga tumanod do pod i boros-boros sa tangolo no miagala pa ko hilagipon nga iswang iti skolaran da, okitay potensi, iri na hit manin da pausawo. Iyati no pagyatihom palagosan no po, diya no po Thailand.
Korikot 13 17 sumikuli kai da SPM putan na kago. Antakan na punda dit ikaw mulakan. Hirih nendo dot tok agumo na taguangan. Tangkus iti umur dati korikot 70 nunu di harad dilo. Nakoliga tako na di 70 ay nunu madi ko pia harad di 70 ka. Kai dot sambayang ko sedop um, kapi rumah di Tamalut Taruhai 70 ako na di ho kasyo. Topo tipo makapi kamu yan da kitabot 70 70 ay okon ka 76. Oh, iti na pamati rumikot-rikot tati taon dati nga gumo matindet aruban. Lobi ponda ti kamondet ay isuang ka kalidasan datinan. 70 miguli-guli taka pamedhilad walay kaduo kada sa 70 50-an 60-an harimakwit amulok po miguli-guli takonod mongay rikot tahilad walay kaduo rumah sakit lah. Orohyano orohyano kuno mamasan iti kamolahingan dati. Mantad ko kakita kudit dahay molahing suay ti pamati molahing iti 70-an 80-an kapia nga ginawa na po 20-an lagi. Ipaganuano no it iman-imanon no nga tok ay an sasangan. Mindaho ako nohom moyo ko tanod kadit tina. Ano sihat sukudon po tatud. Korikot ta hiritin dahon may dagya suangay lo pamaman ka. Danunu pamaman kangkum suangan da rasun. Danumanu rasun momomaku. Hirinon dod iho nga apanganakan kun ay sukudon po tatudom may kay pomom. Umboy si tanga na po. Si tanga na po rin nga 8 lito. Kai i 8 lito may panuo ka. Irinit palad kad ay iti na ako korohyan no patanud dia tu korikot tahitihom may kay karaja kako. Irin na kumondat iti molahi nga ino pa'y ginawa nga 20-an lagi. Hino-hino ngay korohyan dad ay ongoy ko padalo hodia nga ino pa'y tinanam ano koit tidak menampung titinan. Jadi korikot takano polot umura turu no hopod nga da api abo mimbulain ti panasakit. Iti no kopyo panasakit tet mangudipon dati ti ilo na pakaraja ato kay audipon nga iti panasakit. Audipon. Kumaraja tako muntok kanuno. Muntok kakanakanan tapoti nga kakitanan no pakopyo nga muntok ko panasakit. Kumaraja tako muntok ko panasakit. Kumoyso balanja. Ino po'y arukut-rukut dati tabung ay humihum dati sayra lumahing toko hiringay ko ngayon balanjat perubatan. Sorry palis mandi badaho piro balanja. Miguli-guli may rumah sakit balanja ingay. Sekira tubat bayan balanja ingay. Imay patad dia, imangurus dia, ay milad.
porluhi balanja ge, tokoy. Jadi iti monotos tokotid ku kumaraja top hidup untuk saking iti na podi kakarajaon dati nga miagali tomodon to kono po nga montok ko balanja sumakit. Monotos tako kumaraja, kano balanja, montok dot perbelanjaan dot saya sumakit ti. Kumaraja tako nga oruan kumaraja nga mangigi ta sakit. Hidup untuk sakit takono ti hoy, hidup untuk sakit dan penyakit. Paimpasi tako oruan kumaraja sumakit, i-anu-anu pambayari di sakit. Oh iya, palad. Iso ikaymayaanku montok dot iya ti sebagai pananod dot Seventh Day Adventist, nakuronangku tu aduhan tokod dia pagaduhan, gumu na lo pagaduhan, nakuro. Pangakan-ngakan dia naakan do kayu ka, iti dia, iti dia. Bahkan do panginginom pia dati nga, ho dino oinum, ho di amu. Haro timpu-timpu irak-irakan to kay tulun. Rugi kono paimpasi ka. Iletanganak dati hilasikulan ruan umang-umangan tulun, tidak minum kopi kano, nga sorohon do dati sairad ada katan iti panasakit haro mo ti pisuayan toko. Inapoy atur la pangangakan panginginom dati ada katan kono po panasakit. Kay ruan kapiyo. Nga sakirana pod aatur ila pangangakan panginginom no, ada katan da panasakit, ruan. Adalan. Ya di mo ti lo. Sakira pod pengalaman di Tambalut, haradugal, mantur pungo. Pasuangan nanday kamirad la kabang kasi arul kangkum. Mo ti har-haron koguaki kapiyo la nga. Bo kapiyo kasyo. Kasuang hilatian, kito no motid nam okitan da dielo la ka. Iso na pamantadi na retan siya nga imong nginom mo kopi. Agayoh mo ti kapiyohot kosanid di kasyon ipasali latian, panasakit latian. Jadi ilo na pot pagaduhan pangaturan da kinarahingan lo nga akon ko main-main ilo. Akon ko akon ko winonsay kinarahingan, akon ko pinatantu da mangudipon dati. Akon ko ay sa tamodon di siyo. Haro. Moy dandoh dot tanudon no pada kauti nga momogot padando kaposiyon dati mantadi lo temporurul. Miloh na mangkum ada gia tagal lot mangakanilot pagaduhan ki. Iya di. Asukong takay dat agumo na kajian na papaylad ay sebagai sangulo dat pangamal kesehatan painsuang ti Adventist nga ang anarot taon. Nga ako ni momok ka anarot taon. Kakuan na po nga otopot gid ilo pangakan-ngakan dati ato ko mangakan lo pagaduhan no di kitab. Nga inapoingon dati poroloto ilo takanon nga iri no hit momorutum. Hondiah na lot pangin sadap. Kari-kari. Sakira no pod tusi na pakain mo gonsok. Susah oy. Isay do ko tusi no pagonsok. Buli jadi iho kayo kano. Tanak no pengkuro. Tanganak dati. Tidak sadap ka. Tusi no manod pamorlo ta sayur no. Iho nga ako kasap. Kapamakay kasari no pulot.
Ino puwede gulo po nga makayo ko gula, nga, osono nga gula ka, osono nga gi Ajinomoto ka gula ka, apamakaay di kasarid, harap pundot takuri la furimanan bogi, sa cukup rasa mungkin mengandungi krustasiya kago. Uy, ayso napakayaan takot ti. Jadi ilo no pot tomodon pogoduhan dot kinurahingan lo nga, okon ko momorutum dati, okon ko monginsok dati, okon ko it mangudipon dati, otopot no po kapiyo nga, ay ilo na day momonsoy datid ato ko oing gorit tat soyra lumohing. Yadi, ay, jadi montok na ko hit manigup pakasari, gumo ima ti manigup dati ti. Halipyad kaylo tokod iri na po nga, asonong montok kasihatan, bahkan dodokutur nga manigupi ki, ina pon dahit asaru na anuan dati dot pamalapis nga, mati juga ba ka. Hintay pagi siyo, pangangakan nga atur tomod, mangakan iya ti, magunod iya ti, niba umur ka. Topotid haritiad di bo. Iya ti iwokon monotos to mantamong kasihatan, haron nigi mangkukantakan dot nga sihat nagiit ay mantamong kasihatan kayati. Nga mantamong to kalokalidasan, okon ko semata-mata dot ay konsadu to mantadi ti panasakit. Ay no boras sa tiyod di, sayra no pod ay popoindalan to ti komundo kalidasan da tinan, ilot panuhuan do kasihatan, nga okon ko iso jaminan dat ato ko sumakit. Dada met ti pamagunan, ilo no po nakatakano to lobo, sumakit. Ilo panasakit nga mangirad pira umur no, ipanantianan nga haron na sumakit. Daulo nagitit pansaliwan ti pamagunan, iti no pamagunan. Iti komo naman tamong nga takanon, maginom-ginom to ko, orikot no pa'y sumakit nga hilo nad okitoh ko pisuayan. Pisuayan dat iya sekira manigup ko, manigup gadudo nga sumakit. Nga soyrad orikot nan dahit sumakit gaduo. Manigup it amo. Sayra nandad iswanggat ay tempo dat perawatan nga okito pisuayan di. Ako manigup sumakit ti botopos paru-paru. Manigup sumakit ti paru-paru nga misuway ma. Misuwayin dahit no gambaro nga misuway a gambar. Haro na papisuwayan idi. Jadi iyati sebagai inakarati inakoylo do right ko ilot ralandot kalidasan. Sorohon na datid ni ko manginggorita kinurahingan datid o gumul o pagaduhan. Manu hisiyod, piandod, sumakit nga. Sosonong padanda tapurimanan datid sumakit ti haritiyod di. Miyagal na dati lo tanganak bo. Nakura tu ay turon na dati o pangangakan di lo. Manu to kadad ilo no po nga sihat. Ngano kadid kagagayom kaylo na di may pamali kurupok. Tongo gula-gula no ngay ki. Di milo. Okay. Naratian datid iti napakamoyan da taon, umur nga akon ko isuot panukat dot sayra ta ko matay. Tanganak to ko patay,
itangamulok, patay, lumohing, patay. Komun po nga ilo no pot, numburot umur dati nga okon ko isot panukat, okon ko sa ukuran da sayra ta matay. Naboras piad hilad ayat 10 dat itinapot kapasyan dati nga pikira-kirad turu na hopod, walo na hopod, nga okon ka isuot panukat dat tatap no matilo ka. Puji Tuhan tu harap po kasiwatan dati kasuabon na bahay no, isuanggot ay kapasyan dati. Korohian, dakat nuno katutukan na kayo, nuno korohian na katutukan na kayo. Tumayan kud hara na imani-manon na kayo. Iyahay na po diti iyahay na po diti jam 5 no di jam 6 no dim aya. Gumo ida imani-manon nga ngayon pakatun da taririkot. Nga aylan na dati ti tangamulok. Aya pukulanam no hoy. Man ta pakatutan ni ba ki aputan da suab. Aylan dati ti tangamulok, agaras po. Asado po kamanta ka mila po barasan dat asado po panahon. Nga mantad kayo nakamulakan na kayo. Suhuan ko na pamulahing nga may sikul, angay ikaw na sikul. Manuho pagisir di nga haro po hit kemampuan di siya manguhup dia. Mantad ko perbelanjaan. Haro po dait orohian na dai siya kakitad pay miyaw pay siyam iya na po nga haro na ikatutukan nud paimpasi. Jadi ganganak suhuan po mulahing may sikul kada na kado tatud. Tu nakuro manuho pagilad di nga manuh dayelad kada na siya komit miagal do o kapasyon ka. Sayra dat karikot takot ti kamoyan dat iti remaja belia. Kahit ko dot SPM contohnya. Asanong kapi ya keputusan no. Ay manguroh agumo papaluang tu itin papaluang ka kamulakanom agumo. Kasunsudan da kapasyon okon ko iti nasikulawayaan agumo pawayaan dati. Agumo aralan. Jadi kada kastindualay ginawa. Pati lambusan na pairalan kapasyon. Santab na padit kasiwatan-kasiwatan peluang dat papaburu dat katutukan no tempo tarikat wayaan. Sayrad oritan to kati panasakit. Oritan nilet nuridih. Ralan do kalidasan nga inupahi pagaduhan pakianuan. Iho piya nga makiano ko da kaud ako piya katutun na koy kamulakan nga indalano ta kono kapasyon miampad mangada ta kolot santob no poit aylan ta kod mamirumbak kot kalidasan dati. Iti tanganak dati kapaguluh na pakapiyad aruban nga ilo na sigup. Ilo matilo. Sayra gumay la tanganak moy sikul, moy tanud tambalot. Gulo na pod aruban nga sigup. Aylan ta kono kagumuan haray tingkatan 1, tingkatan 2, 3 nagi nga manigup no. Ila tanganak dati nga ilo no matigulod aruban. Nga ay ganganak kada kono. Kada na umbal sa kiranod kapuso sa ginawa. Kada to kono mairago kapasyon dati. Sayra da lumohing takam purimanan no matiri ay monasal padadi nga nakatalib no. Ampay kanay kadawlat ang tinumon ngay sisingudan ngay ilo to nga gam nolo. Tinumon. Harapan da ngay ito nga
main batu, itu nga ubat batuk na ngai, kada ta kano raga ako posien dati. Dadamot ta ikamulokon. Kada nad it panakakayaw-kayaw ay sa kamoyan. Tu itino mo titimpud amulok tako dat milad popombangan. Timpud dat iti kamulokon dati, imilad tako kamoyan dat itinepot masa muda menentukan dat kedudukan nu ihir mo lahing. Jadi moy monginsak kilo kamulakan ge, maino dako kaposian. Umbangan tokono tumanud dit panuhuan da kinarahingan, pananudan dati mentakilot ay bilin-bilin do kalidasan, nasihat kasihatan. Tanudan tokono polo. Ino pa'y kapuasian dati da sumanu nga simbayan. Harap ya sakit nga ososonog pun ko it mantoko raga iti tinan dati sendiri. Maina gusawo it imani-manon no. Sumili ka sigu, gusawo ni sumili sigu. Kuno di hati kaila sumikul nga moyo ko pakatun dati kamaheran. Iya din na pahit ginawa da kayo, iyahay sebagai malahing sukungan dahay. Hali piad orhyano kun dadid asilikad da kuturay gando kano. Nga ano po kamampuhot ay orikot ti tanakom takay paingkuro ta kagyamonon soggi. Nga agumo pula ralandet paingkurot katutukan da kaburuan nila tanganak. Anam 12 di ako pada napasan. Dalan gyud alay do na kayong punti no mo. Hapon na pintanga pelajaran dati. Iso nagi ayat harohot 5 ayat. Aduya di pahitian ta kapadilo man dati apu tay suab. Iya ti inong kolotow. Ginawa padihit adaras ki. Nga muntakil tanganak dati. Itinatimpok ang mulok ko dat apatut ko papaburu mamagusa dan nunuhita mo dan da kayo, nuni imani-manan da kayo. Kada na da ko may rutumo ako pasyon. Sonong-sonong asihat ako. Kada no ngayo paswa nga dit kasihat to tinan dati. Sonong-sonong go diesel la karita ngo nuswa nga piturul gi. Say da ko itid. Piturul la karita ngo nagiswa nga diesel. Kada takonot di ititinan dati paingka nakalumis kasonong got pinatumboy a kinarahingan. Kada na dati ngayo ragay ganganak. Wah, jadi pahitian ta ti pelajaran am aputan dati dat kasuabon da suab. Ano misi sa ta di isong sambayang. Kinarahingan isong kerajaan sorga kon sikaw mantadot. Kampayan dahay kasuabon da bayno ikalansanan dat kasuabon da suab nga kapag yampay kaguyahay. Dadamot dahay isuang tindalanon da kaposien da tadaw da bayno. Hako ni head isuang da tindalanon, isuang gat buru-buruan dahay, nununo po'y paindalanon dahay isuang gat ay timpu da tadaw da bayno. Paingka nagi kalidasan dahay, kung sikaw to anuan head timpu kagu mamurimon mamagompi itit kaposien dat pinatumboyan no. Sumambayang yahay montakot kamulakan, moy dat haro dahay katatapan ginaw dilo hali piad kawaya ilad pagumbalan ngay nga may nadela anuay dat kagarasan da ginawo may dat kanoy ilad sumapi di korohyan da dong pamagunan. Tinasambayang dahay isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kung sikaw kuma takod insanan kapag yampay ta kakagod kasuaban da suab. Ay soko irat sinunod kadakoto
Yesus nasondiyo, harus sondiyo, no